tato pese ia ai sumai mai fatalo fa se ao ne fiaf ao sauni tato e a matar tato maftanga ave sa pat pati le tua malanga pa ile nei fiafi hallelujah sauni tato sauninga nei fiafi
Praise the King of glory. Praise Him all eternity. Praise Him all eternity. Exaltation of Christ. Hallelujah. Fia mai ole nei fiafi. Matou te tau tino atu au no mo ele se me mafai ai matou. Matou vala ua tu nga paia. Fia mai se e pai. I loto la fa now nei fiafi. We most welcome you. Come and take the rightful place, Holy Spirit. Fia mai le nei fiafi lo mana malau fa unga phone nei po. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Father. Hallelujah, Lord. La belete ave sa patilo wali le re fiafi. Hallelujah. Hallelujah. Tato poto poto le melei. Hallelujah. Hallelujah. Tato fatas. Tato mai I se tete se ese se yo o mali le fiafi. Tua tuailo loto ile tua le anganga fa fetai le rea fiafi. Hallelujah. Hallelujah. Sauni lo loto fa fetai le rea fiafi lo tua. My love.
Yesu. Father, thank you, Lord, in the name of our We thank you, Lord, for your love and your mercy endures forever. We thank you, Lord, for everything that you have done for us. We thank you, Lord, for your protection, your divine healing in us, oh Lord. We thank you, Lord, for our leaders. We thank you, Lord, for all the pastors. We thank you, Lord, for all the members of our church that come here today. We gather here today, oh Lord, to thank you and to give you our pledge, Lord, for what you have given for us, for what you have blessed us, Lord. Prophet Taita mai me umalava, ilolelei malofa maoni, wa e whaia ya te matou. Prophet Taita mai alo Yesu Keriso, o penei ai matou i manui e tele o matou maua. Prophet Taita toto Yesu Keriso, whama maina ai matou. Prophet Taita paia le fitosoani o matou vai venga, mo matou tangata taito tasi. Matou Prophet Taita e tamai me umalava wa e whaia tonu le kalesia. E ala fole misiola, ma le misiola lo matou tama. Wa e vaia lo matou tama. Awalo matou ola ma lo matou sava vali ai tonu le venga luenga. Fafetai, 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 fafetai lo lelei ma lo famaoni. Hallelujah. So avele o sau patina e te ia ne afiafi. Hallelujah. Fatele sau patia te ia. Hallelujah. Fata alofa tangata na yo talane. Faye, tautueva ai ale ia te oi. Tausanga atoa. Loa le alelei o le atua. Hallelujah. Toi faye ila ele melo te fia tau ia te oi. Hallelujah. Ele mele leile fia tau atu ia te oi. Amen. Amen. Ole mele leina faye le atua lo soifua ma lo ola. Hallelujah. Come on team. Let's praise him. Hallelujah. Are you ready to praise? Hallelujah! My soul, I magnify the Lord, and my spirit praise His name. Even there, could not hold Him captive, even in the rain. He's Lord. One, two. My soul, I magnify the Lord, and my spirit praise His name.
feel like running, skipping. Praise the Lord for what He has done for me. He has set my spirit free. I feel like running, skipping. Praise the Lord for what He has done. I feel like praising. I feel like praising, skipping. Praise the Lord for what He has done for me. He has set my spirit free. I feel like praising, skipping. Praise the Lord for what He has done. I feel like dancing. Hallelujah. I feel like dancing, skipping. Praise the Lord for what He's done for me. He has set my spirit free. I feel like dancing, skipping. Praise the Lord for what He has done for me. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. He heals my body, saved my soul, baptized me with the Holy Ghost. Stop and let me tell you, did you ever be healed? Stop! Stop and let me tell you what the Lord has done for me. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. Yes, He healed my body, saved my soul, baptized me with the Holy Ghost. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. Let's see it, ready? See it, yo, yo. I feel like rain. It's rain all around me. I can feel it. It's a little rain. Right on Jesus. Please send more rain until we are wet, until we are so. It's a little rain. It's raining. It's raining all around me. All around me. I can feel it. It's a little rain. Light on Jesus. Light on Jesus. Please send more rain until we are wet. Until we it's are raining one more time. Until we are wet. Until we are so. Until we are wet, wet, wet. Until we are so. Until we are wet, wet, wet. So, so, so. Wet, wet, wet. Wet, wet, wet. So, so, so. So, so, so. Wet, wet, wet. Wet, wet, wet. So, so, so. So, so, so. Rain on me. Rain on me. Rain on me. Oh Lord. Rain on me. Rain on me. Rain on me. Oh Lord. I feel the rain. I feel the rain. I feel the rain. I feel the rain. We need the rain. We need the rain. Yes. We need the rain. 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 Until we are so. Until we are wet. Until we are so. Until we are wet, wet, wet. Until we are so, so. Until we are wet, wet, wet. Until we are so. It's a land of rain. Hallelujah, Lord. Blessed be your holy name, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. You are worthy, O Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. We exalt you, Lord. Exalt his holy name. Exalt his holy name. Lift his name on high. Our God Almighty, our strong tower, our refuge, our Redeemer, our healer. Holy Lord, you are the Alpha and the Omega, the mighty one. There is no one else like you, Lord. Hallelujah. Jehovah Nissi, Jehovah Jireh, Elohim, Zikenu, Shalom, the mighty, mighty, mighty God. We lift your name on high, O Lord. You be all of my tuli, let to pour, Leli, let to famalo mai. Oe la te maya me umalava, let to manuia, let to mato papa mato la taya, ola mato pulumanga, ele se mato te mapuai, ola mato tupu, ole talia lo famaya te mato, ole manatu maya te mato. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. The Lion of Judah. Hallelujah, Lord. We exalt you, Lord. Ia vi o lo maturi. You are worthy, Lord. You are worthy. You deserve all the glory. You deserve all the praises.
lava ma lo mātou mi ngao I lau fiu. Oe lava o le atua pa ia. Oe o le atua lofa. O le lofa muti muti vale lava. Oe o Yehova lava oe. Lepa ia oe o Israelu. O mai o taitai. O lātou whaletua. Loa fo se o mātou e kalesia mātou te ifu. Tapua I atu I lau o fio. Ma tau atu lo mamalu. Tau atu lo sisili ese. Tau atu lo pa ia. Awa ele ai lava se isi e tusa ma lau o fio. Le tuana e whaolaina o mātou tangata. Le tuana e maia le manuia I o mātou lima. O le tuana e saunia. Le taulanga e tasi e afe. Ina ia whaolaina ai o mātou tangata. Taulanga lea lau whanau le ne ia fiafi. Awa e la e oi vi inga. E a fio oi vi inga. E pulupulu oi vi inga. E pale oi vi inga. E ofu oi vi inga. Lo mātou ali. Talia mai le taulanga lau whanau le ne ia fiafi. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Tuli mamalo le kalesia tulai mai. Hallelujah. 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 Sauni la yete te talo ile mamalo le tuele fiafile. Mala tala piacero. Ai pe ona paia o le na vala o ina o to. O le ia paia ai o to ya o to wa mi o ma. Awa o tusia. Ia paia o to. Awa paia la mau. Le tuolea. Le kalesia le ingo le tuolea pia prenei. Hallelujah. Sing this verse. The speciality on a sauli le titalo e mamalo le tuolea pia prenei. Hallelujah. My hands Sing.
pia pile nei. Talo atu lona mamalu. Ia pa ia lau te talo ile pia pile nei. Lumale na pali o le tua. Hallelujah. Le tua pa ia. Le tua mamalu. Le tua sili sili ese lau a pio. Awara langa lo nu ile pia pile nei. Lo mato atua. Pai mai la upu. Pea faali mai la wafio. Onai lo ile o mato patasima o lo mamalu. Nau lau taiga ia o lau whanau le atua le pia pile nei. Mato te fia ia i lo mamalu. Awalo mamalu le manuia ia inga. Emanuia ia ekalesia. Emanuia ai malo. Emanuia ai le nei la lolangi le tua mato balau le pia pile nei. Oi levo sao ma se mai le pia pile nei. Wa mato talitonu i lo mamalu. O mato talitonu le tua te paia mai patonu ina. Awalo e fio le mele nei le lia. Pau wina le ngalue lo nganga le pia pile nei. Lo mamalu le tua. Ia fatuma wina I lau e kalesia. Lau auna apostolo le faletua e Missionary Committee papoi. O au auna ma faletua e kalesia te tas. Ai maise le tua na yo matu tangata. Le kalesia ke Luciano le lalolangi le ia o matu bala au lo mamalu. Ia fa pe na ufitia ai lau fanau. Lo nuo Israelu le ia o matu bala au le fia filene. O lo mamalu lava lea lo matu tama. Matau te whanau nau I le li. E te whaia ai wawenga. E te whaia ai le atua o mea matautia. Se matu atu nu o Samoa. I ona taitai se I o I whanau iti. Le atua I lo mamalu. Taitai mai au tangata I le whaoratanga. Ia mato I whatasi mana I matu ainga. Ia mato I whatasi mana I matu tangata. I lo mamalu lea le atua. Mato ia ile nei atu no le ie. Wa mato talitonu I lo mamalu le ie. E te pui I lo whanau. I le tele le atu o su whainga le fili. Mangaluenga le lio le larangi le ie. Wa mato walau le fia fili nei. Ua lava mato toe lo mamalu lea. E te whaofuina I lo whanau le ie. Whamanuia le fia fili nei lo whanau le ie. Ia foi pele viinga I hatoi. Te ave la ia sau pati le tua le afia. Alala mai lalo whaftai me pisire. Talo lo au pela ngona malu le tua le afia. Amen. A talo fase au tafa me vai is good to be in the presence of the Lord. E la tatu saune fal tatu taulanga. Na tua mai ana oina uma taulanga. E kalesia mon lefa mo moi. Tasi lava le tausanga. A manatu le tatu. Taulanga le la oina I so swani tonginga le tatu hornei. Me senisi o vai ngolo mo mia. E fa mo mole au le ia oina le tatu taulanga. Le tausanga mai sunga ya pasta vele mal tatu committee. Fa mo mole sunga I fa fengainga ma utou laulau. Te utupe mfela utusi. A whai le I whaoina lau tō taulanga I old committee. Whai lawa whamamoro na e su atu iai, na I e whahau atu iai. Na I e whapenao na wawele tatu pokalai mero na I e whiawhi ma le whaaro lava. A lela tatu sauni e whale tatu taulanga. O le whoa I e ese le tahua I le atua. Giving moves the heart of God. Giving moves the hand of God. And giving attracts the favor of God. Giving is an act of faith. Le se tangata fa mai fatuatua ai le foai. Giving is an act of love. We can never love God without giving our time, our effort, the ability wa mai le atua o le taimi o le foai tupe me uma.
Giving is an act of total dependence on Him. He is our only and only one source. Tatou ngaluenga, our work, our job is not our source. Our source is God and God alone. Mena e sila tau o lo fua. E mi ngoi le fatu o le atua pe fua. Because that's the very nature of God. O le winga lea pa ia o le atu. O le fua. Na ia whai aile si o manga malalangi mea umo ia. O le alofa ia teo. Whai ai tātou i ona fōlinga pa ia. O ka se tele o le fua ia le atu. Se o lava na ia fua i mai lava o ia. E ala ia Yesu Keriso alo na alo. Tongi ola i tātou. Toi a watu i tātou ilo na mamaru pe o na tātou ta talo le afi. Amen. O le whatinonga leo le fōa ia le atu. Ala tātou fōa i atu ia te ia. O se me whai loa ilo tātou loto whawhetai ia te ia. Whai loa ilo tātou loto malia ia te ia. Nai loa e tā vita. Iana whapeane e tā vita ilo na loto le atua o oe wa malia ilo loto i mele le uma. Amen. Oila ole alefia fōa i le atu. Giving is a joyful time. Amen. Ole taimi fia o le tangata oli o le tangata wana i loa lo na atua. Amen. Le la a yatu tatu au whainga luanga e au tatu tau langa tāma le tatu pesi. Fōa i ma le loto fia ma le loto whawhitai le ni. O ia wana whamanuia i tatu. Praise the Lord. Blessing and honor, glory and power be unto the ancients of days. From every nation, all of creation, now before the ancients of days. Blessing and honor, glory and power be unto the ancients of days. From every nation, all of creation, bow before the ancients of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. O ancients of days. Binga mamalu, mana malosi, o haule a maile babau. O malo uma, o le lalo langi, I foi le maile babau. Langi, male lalo langi, tawalo mamalu, tuli bailo no fali. Mai foi a faia ina, olo malo, ele na bailea, oi baile babau. Langi, male lalo langi, tawalo mamalu, tuli bailo no fali. Mai foi a faia ina, olo malo, ele na bailea, oi baile babau. 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 Hallelujah. Pati o au ye ti lia viaf. E falo lo mai lero au tamtau. A whaia le tatu tau le whamanuia le tatu taulanga. Le atua le tama e tumu le alofa ia I mātou. O lau fila ngalo ma lau loto atoa e whamanuia lau e kalesia. E whamanuia lau whanau tongi o laina le toto le tamai mamoi. Wa oina le taulanga ma le loto ma lie ma le loto whawhitai. O le mātou walo lofa ma le mātou stai. Ma le mātou fatu atua ia te oi. O e lava e te fōa ina mea uma ia I mātou lau whanau. Pa manuia le nei fōa I ta mā whapaia, whangaina mō rauwi inga le atua.
Ai vi ia ilo suafa lo mātou tama. Ono o Yesu, and everyone says, Amen and amen. Te zo fatase o au, te avis pa te via ile tua. Sara pela vona, e nau me le nei tuasu. Pulu nau nei e maua me le tua, e le ngata o se whaalu manga whalenganga o se whaamalo si au ia I tātou. O mai te me poe maua I mea le tua, tātou o mai le upo le tua. Te tala lo loto, whata pena lo tangata. O le manuia te tala e ala le upo le tua. O ia te tala I manuia. O ia te tala I whamanianga mai le langi. O ia foi ave ma tātou te iala. Sulu foi o tātou wae. Malam lama I so se ala lava tātou te mo le manuia. Tātou whatasi e le ngata komite le tātou tamate tai. E sunga ia ta uta aloli ia le ngata lea. Le tina o le tātou ngā luenga. Le sunga ia ta uta le lava peona. Whaawala mai ele upule nei a fiafi. E mana ia lo tula I mai. Usuina la uli pese. Whata pena lo loto. Afa pena tuina atu. Le avaloela na uona. A wale upole atua. Hallelujah. We thank you, Father. We give you praise. Hallelujah. Let the rain of your presence fall on me every day that I live, with every breath I breathe. Tu fatase o au. Au se patevi ai le atua. O hai mai lana o na wale u fole nei tuas. Everywhere that I go, Lord, let your presence flow, rain on me. Let the rain of your presence, Let rain. let the rain of your presence fall on me. Every day that I live, with every breath I breathe, let the rain of your presence fall on me. Everywhere that I go, Lord, let your presence flow, rain on me. Oh, love divine, joy unspeakable, overflow in my soul, this heart of mine is refreshed and at rest in your presence, in your presence, rain on me. Father, as we come to your infallible word, the truth of Jesus, speak to us, O Lord. Speak to your people, your church, and everyone that is here. Fetalai ai mātou te do tasi na tua. Pai mai o mātou lotu. E le nao na mātou mai e whai atu se mātou taulanga. And we'll live on it for what he was soifua mo mātou. The greatest sacrifice that humanity has received. And we thank you for the death and the resurrection of Jesus. And we ask that your Holy Spirit will touch our hearts. Pai me o mātou loto taito test. Aftai mo nei e fiafi. I le swafo Jesu Christ. Amen. Amen. Yalan mai lalo aftai. May be seated. Thank you. Yeah, mas patpati mo dato vai pes. Thank you. Give a clap offering for the team. Well done, team. Thank you. Thank you. Thank you very much.
Ia, au toi whatalo whatu le pai o le tātou sauninga. Say hello to everyone who are here with us tonight. Ia, te lole ua whatasi mai tātou nei mai New Zealand atoa. I believe everyone is here, New Zealand Worship Center, worldwide. Ia, mas whatsunga le uli me whatua ia Eloi. Especially the leader of New Zealand, Pastor Leoni Rico and Elo. Mautou whatua. All pastors and the good ladies Ia, malpari o le kanisia. and the whole church. Ia, whaftai mo le tātou maftanga le fiafi. Thank you for our fellowship tonight. Ia, au le whaia lau taulanga le ala, si tātou mata mo mua I le whinangalo le atua. We want to see and know the will of God for us. Nā sua lau tusi le Roma sfulima alona whai upasfulono, le ala tau whai whapu atu. Romans 15:16. Okay? Roma sfulima alona whai upu sfulmaleono, e ale ala whai tau mai. Whaiva o si taulanga I le tala le leia le atua. Na ia tali le leia le taulanga anu ese. Ina ua whaapaia ina I le anganga paia. Te whaitau a whamole, a mole softet whamole, te whaitau koe whaolong tasi mai whai upule a whamole. Let's listen to the word of God tonight. Ina ia avea mau auna a Yesu Keriso inu ese. O te whaia le whaiva o si taulanga I le tala le leia le atua. Na ia tali le leia le taulanga anu ese. Ina ua whapaia ina I le anganga paia. Ua whai ui ua ia le tusi a Paulo I Roma. The end of the writings of Paul in the book of Romans. E whanolongo la I le tala le a Paulo. Ia e whanolongo I le taulanga e maualunga atu le taulanga ia whai e tātou. But listen to what Paul is teaching about the sacrifice that is more and greater than what we do. So whaitau tō whapalangi pe tau manino le whapalangi. I read in English. That I might be a minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering of the Gentiles might be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. I have a Amplified Bible, which I sort of agree with it. Because o le whape ia Paulo. O le wasau o whaolaina nei no ese. O fuaku no ese le atua. This is what Paul is teaching to us when he was saved and now coming here to present the Gentiles to God. He actually is saying, this is my offering, the offering of the Gentiles. That is, might be acceptable to God and sanctified by the Holy Spirit. Kuta whapea Paulo, o wofo I ngā kungu ese ia te oele atua, ia e ta lia mai ngu ese. He came with the priestly duty to proclaim the gospel of God so that the Gentiles might become an offering acceptable, Whapaia le anganga paia. sanctified by the Holy Spirit. Taulanga la lea, e makuasiaki umai le anganga paia. Amen. Le mawhaina alo mai eses. Ia, We cannot ignore it. a whenta tō wafo ina atu le worship center I le atua. How can we offer worship sense to God? Pastors and all the leaders, how can we offer the worship center worldwide to God? Whamole mole le manao le atua ni kakaukupe. Please understand this, God doesn't want our money. O mea uma mea le atua. All belongs to God. Ai siaki le atua tātou loto I tupe. Ni kakaufoai. But it checks our motives and our hearts. Ia, na so e le stus, whamole.
Efeso 5, alona fai poe luas fulua i le luas fun malfitu, la e mata i le mele tal noi Paulo i. O tau whawhine. Ia o tau siustai a o tau lavatani. A peo nau siustai i le li. A wā o le tane o le ulu ia o le ava. Peo ke riso foi o le ulu ia o le ekalisia. O ia foi o le whaola o le tino. O le nei, a peo nau siustai o le ekalisia ia ke riso. Ia whape foi whawhine. Ia nā tau lavatane i mea umalama. O tau tane, ia o tau alolo whātu, ia o tau lava a wā. Whapeo ke riso foi, o nā alofa mai i le kalisia. Ma foa ina mai, e ia te ia, e whai mō na sui. Na ia whapa ia ina ai, ina ua whama maina, i le whatae le ina i le vai, a toa mare upu. Ina ia na tu ina atu o ia te ia. O le ekalisia matangofie. Fatangofie lava. E le aiso na ila. Po se manumi. Po se tasi mea whapena. A ia pa ia. Ma ia lepo na. Okay. Are you with us tonight? Yeah. I'll read in English, verse 27. Verse 27. That he might present to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Ni ana tui nā tua ia ia te ia o le kālesia matangofia lava. E leiso na ila po se manu minumi po se tasi mea whapena a ia pa ia mo ia le pōna. Ai matamata e whai upu e tolu lua. Tasi alta mai whai upu na, i le tusi alna, na wawaila e whai upu e tolu lua. 32. O le mea matua lilo le nei. A o te tala ina atu nei ia ke riso a toa ma le kālesia. Ia, i tau wharono o whaparangi e leo maua le le whasamoa ne. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Le mea lilo le nei. O te tala i atu ma tau ina atu ia te utau ke riso ma le kālesia. Sa tala noa a Paulo i le ainga. Paul was talking about a family I le whai poipong. and the marriage, O le tane ma le ava. husband and the wife, Whatusa ia i Yesu ma le kālesia. like the church and God. Ma whape atu. O tau tane, And he said, husband, i a tau alolofo i tau taito lua. love your spouses Whape o ke riso o nā lofa i le kālesia. like Jesus loved the church Ma tu i nā atu lona ola. and present himself to them E o ti mo le kālesia. to die for the church. Whai mai ina ia whoa i atu se e kālesia. To present a glorious Le church, se ila, le se pona. no blemish or wrinkle or even a spot. Amen. Now, how can we present Be fair ntui na atu nei e the kālesia. worship center without wrinkle Be fair na batu se spots kālesia worship center le se and manu a biku, blemish? le se ila, le se pona. Kava pera Paulo, kusa tana Paulo apea. E leo le ainga le autu. O Not le the family. kālesia ma ke riso. Church and Jesus. Amen. Amen. Yeah. Praise God. Yeah, manawa i Yeah, lady. tonu, manawa i fafu. Breathe in, breathe out. Awa te loa, dai, no e sa uni mai. Whai nau tau langa. I know you're ready to come here and present your sacrifice to God. Yeah, o te li sa ue whato sina o tau e fōa e. I'm not here to force you E telling tau fōa. to give to God multitude or Yeah. millions. Au ke amaka mai whapea. But I started like this. Go back to your family. Toi foi lo Okay? ai. Strong family, build a strong church. Ainga malosi e atina ina se karise maros. E ke fiu kau build le roku, ai a vai vai a inga i kong. Kwa oki a kwa le karisia. We cannot build a church if our families are weak. Mai kou whai peponga. Look at your marriage.
E a mata mai ngā tala le atua. Started from there, what God is saying. Wives, submit to your husband. Fine, you start te malo. We are surrounded by a very dangerous culture today, Lo sio mea tatou sio manga matua leanga lava. where women are running things now. Wa tai fine. Hello? Wa run e fine laulang. Huh? Are you sure? Wa mautino. Even the family, Wa if you malama look dai. around the place, women are running things now. Wa fatamo e uma fine ma mafofo fine tatou laulang. But then, Paul is saying, husband, Ave mai Paulo. love your wife, Te maloa, o le tane, ia e just lofo e as Christ lau lava loved the church, Amen. and he gave his life for the church. Ia oro Yesu na alofa mai le kalesia mtuina mai lona ola mo tatou. O tō tamaloa, tō sa auieta, e whioti ma tō teito lua. Husbands, are you ready to die for your wife and spouses? Amene, Yes, I am. se ko whai kauma ia wha mole, whai upu e losfulu, koe whalolongo le whai upu e lufu lima, lufu rongo, lufu fitu. Koe whalolongo le ei. O tau tane, e o tau alofa atu, e o tau lava ava. Ia, okay, Whapeo ke riso foi o nā alofa mai I le kalesia. ia. Ma fo ina mai e ia te ia, e Ya. whai mo na sui. Ta whila kiki mai ngā le upu ngai fō ai. Ai kiki le whapalangi, he actually died. So, Christ gave his life. Okay, the next one. Ina ia whapa ia ina ai, ina ua whamaina, I le whatae le ina I le vai, a tō ma le upu. Okay, responsibility rea a tamalo loa e le o whaia. Ta whai oi lea te malo e leo whaia. O le whata e lenga o tō taito lua. Is to shower your spouses. Amene. A le leina e whata e lea lo tō lua, le lei whai lo tō tauranga. If you can shower your wife well, then your kaulanga will be good. Amen. O te leo o whapea te alu e whata e le paipa, e whata e le upu le atua. Not O vai a kwal popolo le akwa ruma le piko e luma. sanctify your spouses and wives with the word of God. Ai kilkilo le upu le atua. Look at the Whata word e of le. O le whiaunugei. This message. O te tono mai e le atua mo kako whinga kauranga. I believe this is the message from God for us. E ke loi ngai le hou le whingi o kupe. So you Ia know le that the pisa, women le are pisa. holding the money. Ai le lenga whaka e le whingi, le le whekuko langa whai. You forget if you can shower your and sanctify your spouses with the word of God. A ma li They lia would whingi, a ma li lia whingi, sua ma lia whekako langa. If your spouses and wives are happy, then our kaulanga will be big, big, big. Wa ngai e ro wa ai mai le. Sa o luma le ngai lunga worship dancers a. Amen. So blessed tonight with the worship I'm time. so blessed with the worship dancers. You feel lava lo loto va vai atu ia latou ia o siva moleli. Ai ka seo whaka ele le o koko rua. But I hope you are all showered and sanctified by the word of God. O ngā whai mai, e fia fōa I aku se e ka le sia, 100%. e le ai songa ila, A glorious Le ai church se without any blemish, wrinkle, or spot. This is an impossible task for the church. Le whaingofia le mea mo tatou. Le mea lenga mai le ngā pa ia kia. But this is what the Holy Spirit is giving. Ai ai se mea pispisi ai le ka le sia, kupi. If there's anything that is ruining the church, it's money. Hello church. Ai ai se mea pispisi ai le ka le sia, kupi. If there's any spot in the church or any blemish in the church, it's money. Mai Yesu, o le mea e tō oa, o lo iei malo loto. Jesus said, where money is, your heart is. Ma ngai aro ata ata mai. It's good to see you smile tonight. E lua tau langa lai ka we Paulo le tusi a Roma sulima. 2 pledges in the book of Romans 15 or O sacrifice. le ofo aku o le onu ese I le atua. We sent in Gentiles to God. O ka whapena leo Paulo I lalo is whai upu ngai I lalo whai unga o kusi. Then Paul said at the end of that Lela verse, walu Yerusalema. I'll be going to Jerusalem. O le peisa loku Yerusalema. The place of the church is Jerusalem. Ai alu e ave
le taulanga a Makedonia. But I'll go and present and take the pledge of Macedonians. Ai matamata le kalesia Makedonia. O se e kalesia foai. Look at Macedonians. Makedonia le yengu uye o Filipi o Thessalonia. Philippians, Thessalonians, E o mai Cornito. Corinthians. Alela fai la to foai. Alela alu Paulo e ave Roma. Now they have their offering, and then Paul is going to take the offering to Jerusalem. A Paulo e ofo ngu ese ile tua. Wants to present Gentiles Ai to God, liu ese fai le la ko offering. and the Gentiles do their offering. Ai ngofo la mai ko kilo ngulo Efeso. If you look at the Ephesians, E ma kono Efeso pe o lesi ngu le ole. Lesi o nga ton po le peise o le kalesia. and Ephesians is another base of the church. Ya langa le totele el matolotu an le lama. Ma le kalesia nga o silak fenga. Got a wonderful service in the morning. Ai o le ngu le Efeso. Ephesians, Pe o ngu nga mo muanta o le fale o le atua. House firstly of they God. call the house of God. Ja, van we mooi afficheren se ko fai ka mar ka verska. Ons sai da kiki me o mala fa ko langa. Ala kilo e. Ma ga le ka le ya me ngai fa mo mole. So good to lay the foundations and for you to Mo understand. Timoteo. Ta po First to ka se Timothy rokus. 3, A longa fai opo es fulu fa ma sulima. verse 14 and 15. Ya ku fa lunga le screen fa mole. O te tusi atu ia mea ia te oe. O lo wha moe au o te wame alu atu ia te oe. Ai a whai o te tua ia te. Ia ilo aila wa mio e te tau i le whale o le atua. O le kalesia lea le atua soikua. O le potufo i lea male lango o le upumoni. Ja, okay. Ja, fa no la kik mai fa mole. Listen, please. Ai ale fai tau mo Timoteo ta po tolu lea. Mai le amatanga ka ngoa Paulo i qualification of elders. From the beginning, he was talking about the qualification of the elders Ya un talole i tiakono. and the deacons. Papelo leo Paulo ya Timoteo. Then he said to Timothy, O lau amio le fai tono falo le your atua. attitude, this is your attitude in the house of God. Le la fai ka kol fa malanga. If I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, Ia i loa lau a mio le whale o le atua. the church of the living God. O le kalesia a le atua soifua. Ya, mai ka mai mene fa mo mole, ma ngai el mene pe ai. Lang ole amatanga le ole pirioka le ka ke yengi, le ko kikia uma, le ka ol Gentile time. Please listen to this carefully. Now we are about to... We are right at the edge of the Gentile time. Leo tātou lata lata le whai unga o le Ya. tātou tupulanga nuesi. A leo ka unga e Paulo, Now he called le ka le sia le Efeso, the church in Ephesians, o le fale o le atua. the house of God. Are you with us? The house of God. O e nei, o e whawhonga mai. No other place is qualified to be called the house of God E le aise sino fuanga e mwhai o na qualify but the temple in Jerusalem. Ngā o o Jerusalem male. Okay? That's the only place that was called the house of God, the temple of Jerusalem. Jerusalem paua leo no fuanga tau o le whale o le atua. But what is Paul doing now? A o leo whai e Paulo i. He said, the church at Ephesus is the house of God now. A leo whai mai o le whale o le atua. Kusa lewa ka unga e Paulo le kalesi o le fale o le tua. Ko loku le fai i le o le hanga mo Henderson. Lewa ka o le fale o le tua. Now he calls all of our churches here the house of God. Ya falo longo mai le suinga o mea. Listen to the change here. I always study the history. If you go study the history, Kusa nga umalong kusi kala le a Paulo, okti do Paulo. after he mentioned and said and wrote this, then he died. A le upu la o le upu fa perfetanga. A prophecy. Mankua le ka we Paulo le kalesia o le loku le I Efeso o fale o le tua. Now we call the church here in Ephesians the house of God. O nga alwa le Paulo, oti Paulo. Then he went and died. Pe kusa o le AD 67 to 69. 1867. Scholars believe he died there. Yeah. Now scholar A o le AD 70. My comment mera. Supalu Fixful. It's in the history, it's been proven to. Lo tono talfaso pit. AD 70. Nga umay ay loma ka lepel man Then Jerusalem. the Romans came and Okay? destroyed the Are you temple with us? in Jerusalem.
Le ala wa le ai nge se malmat. Now there is no more E temple. le koe whaunga lava. No one built it again. A le wa saunga lunga lok. Okay? And now God is coming to the church. Now the church is now the house of God. Ole kalesia le ta ul falo le tu. Wala wala koe wale se malmalu Yerusalema. Okay. There is no temple in Jerusalem. This is the beginning of the Gentile time. Ola matanga le o tatou nuesi. Kusanga ka ofi lora wale koe yese me Yerusalema. When there was no more temple in Jerusalem, Ai alwe e ke whaikau le history. Peinga nga uma whasioke le uli ia Iakopo fo ilea le uso Yesu. Le ntaita ia loku Yerusalema. Sent mai loe de kua ia loma. Pasioki. A kalepe uma Yerusalema kalepe malmanu. they destroyed the temple. A le se fo inga mea. O le history sei. E o mai loma. Wo le vanga le ele loku. Wo le ai ma le ekalesia. Wo le ai le auso. Mea whanga le iei bisesi o le auso ngoki e kalepenga o loma. Before the Romans arrived, there was no more church. And me look whakai. That's the beginning of the Gentile time. Amatanga le o tatou nuesi. More than 2,000 years ago. Over lua after Sanctuary. Now we are at the very edge of the Gentile O time. tatou I le fai ungo le tupulanga le. This is our time to come to the Lord. O le taimi tsau I le tua. This is our time to prepare a church without wrinkle, no blemish, no spots. O le taimi e whasauni le kalesia matapena le kalesia aune se ila aune se pono mas manu minu. And if you read the Romans 11, E fai tau le Roma sutasi. very soon God will go back to his people. Koe fo ia le tua lonu. And then the time of the Gentiles closed. Pe a mai alpu le kaimi o muesi. Yeah. Our keeping a low worship center family mode. Church, please, worship center, please wake up. Keeping a ecclesia. This is the time to prepare the church. No blemish Se manu minomi. or a wrinkle or even a spot. Le se la. Amen. Blameless. O ke loinga le leia le la fai lo foa. I understand you are here to give your offering and sacrifice. Alanga fai kana Paulo le kalesia lom. But Paul said to the Romans, E fia foa ia ku le kalesia. want to present the church E talia le atua. to be acceptable by God, E fa pa ia le nganga pa ia. sanctified by the Holy Spirit. Le ku fai kana nga. That is the very E makwasiaki uma le nganga pa ia. Po le ale fai ngolo kauranga. the Holy Spirit check. E le alo va yesasi. He knows everything before you present your Malama le le Bless tuan tonight. fai ngolo kauranga. God understand our pledge tonight. Aua ke kuua se kupe mai kongol kaulanga. Never put a Aua ke kuua se ma moe mai kongol kaulanga. E iwi le maka, e kasi le vai. Wa whalolongo me manga o yele tu. you're not giving a small amount of money or even don't care about Wa doing mei le it. se ri ngai e kia, if we win the lot, 1 million, do you accept it? Ava pete maloni loka e miliong. I said it, dump into the rubbish. Yeah, We don't need it. Hello. Kusa pela kikir kaulanga e mawhai anga whai e re kua mea uma. I Even rore if ke you leo come with a kaulanga. small amount, Ai with the pispisia. right motive, Esa. cleansed and sanctified, acceptable to God, Amen. he's happy. O le mea lenga mai e le ria kia. A iaise mea pispisia le kare sia kupe. If there's any, Famai e rem famai Isu. Matai o ono. E kia Just se say- alo e whaikawai. Matthew 6, E rem whainga au au nei le atua mamone. you can all serve God. Amen. With the E rem money. whai. Esa. O mea e rem whai. Wa le wo unge rau kupe. Rara me whai. I re koi ngāpe. You can all serve two masters. Leo kene ke eu kupe. Pero sa ngue whelau kaurang. O i la ke whai akwa i le atua. Le atua o ke re au aunga merea. And you prove it. And he was said, I'm going to give it to you. Te leva tua i le mea leo le Alo. mamone, po le lalolangi, a le Alo. lava tu ia o le tua. E ke loi ngai, e ke re au aunga kupe. You are not serving money. Le atua, le la wakua i ake oi. I'm here to give it to God. Nei meo le fōai. Giving O se mea fia fia. is a Amen. happy thing to do.
kalo ia e fia I lau kaulanga. Praise so you come with excitement to do your pledge. Fai mea lelei. Do your aia. best. Praise God. Be a tua. Ma fai me pa ia. Wai whalolongo mai e siaki umai. E le anganga pa ia. And be holy and sanctified by the Holy Spirit. Nā ngu whako kopele kikia kwan me rea. O kalangoa Paulo, whamolmoli. E amaka mai le ainga. Paul is talking, teaching us about the family, all started from the family. Lo tō rua marau whangau. Your husband and your children. O le whainga mai leo le. O le kalesia le e fōa iaku le. I le kamai mā moe e whai paipo. This is how we build a church to present to God. O mai malo wai. Come with your family. Lua sa valvani mau lima mai malo tō rua. Hold hands together and come to the Lord. Marau whangau wa. With your children. Lua mai lea. Lua pipi iaku le kalesia. Then you come and connect to the church. Hello. O la rea me ka o le kalesia. What is the church? Sau lesi aiga. Pi iaku lesi aiga. Yes, Pi another iaku lesi family. aiga. With another family. Au aiga uma ua whapei uma o keriso. All coming together. Aiga uma ua whaorainga. All families are saved. Amen. Coming together to form the church. Church. A mai lau whangau le I le ri. Bring your children to God. Okay. Kasi na ngay mea. Ine, pengo whaku. Aka ko mai ngay e pe ka kio mai e. Pe le kua renyang kupe. If we come here thinking that maybe God has no money, but if you give, then the blessings of God will come to you, or the blessings of Abraham. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Oh, well, I could yeah. Live a blameless life. E ole se o langa pa ia. E ke loa le leia, la e loi ngai, e re manga o le kua inga hukupe. God doesn't want our money. He wants us. Ka ika ngō ka maa malama ngi mea. I understand this. O se mea fia, mau se mea waku le atua. I'm looking forward for something to give to God. Wa o lau whangau malau a ingai fo ai le ri. Teach your family and your children to give to God. Live a blameless life. E ole se o langa manaia. Matago fi. Nei se ila. Nei se pona. Worship dancers. Au siva ile atua. Live a blameless life. E ole se o langa pa ia. O kou mai e pepese lunga I. Au voi pese lau Live pese a lau blameless kala au. life. Paoti. E ole Ka se o kou langa mangai fai manaia. au mo ka kou taito lua. Kai kai o le kalesia. Live a blameless life. Kai kai o le kalesia, e ole se o langa pa ia, se o langa manaia. Te fia mai ile atua. O fai kau mea ngai o le fionga re atua. I have read this about the word of God. Fa mole e le fai ngō fie le o I le o le whawau. Please understand it's not E easy le to fai ngō go fie le o sikianga. to the rapture. Not easy. O le skangaka, a whapea, o rau kusi rau ngoa kusi o le ola. Maybe you're thinking your name is written in the Whelo book of roa life. ia lea, whelo roa I solo, le au ngā I se Then you mea. mark around doing nothing. La wasa solo kui o. Yeah. Halo? Whalo rongo mai, Listen, le listen. ai maso wi ngoa o kusi I. Wai whalo rongo mai. Wai whalei rau a mio. Your name is not in the book of Maanwe ma life. ai sau mea o le whale o le kua whai. Go and look for something to do in the church. Kad kongonga nge wo leva hu whalongo iei ka. I've heard this Ma mai, ages ago. kusi rau ngoa kusi o le ola. My name is written in the book of life. Awar koe whaia se mea whakatkali le wo o I'm not doing matikianga. anything. I'm just waiting for it. Kangoloa, keulanga ako pau, alulongo fungofo bus stop. And then go Pei to the whakaringo, bus, sikianga, stop, whakaringo sit bus. there, doing nothing. O kele whapega. Many people Le are ai like ma that. se me whaia. They are doing nothing for God. Wai whalolongo mai. Are you listening? Le alau whaia kia ki oi, e keo kia se oi, e keo kia bus stop, mai aloi se ori. Now I can tell you, die in the bus stop and you go to O hell. le kala Yesu ko whai. Jesus said, Amu ia e maua mai, o blessed ngā rulu e pea. are those who the master Hello. called and they are still working. Amu ia e maua mai, Blessed o are ngā those. rulu e pea. Whom the masters called and they are still doing. Le ai ma se kala Yesu, a me oi foi ngofo mai whakatkari mai. Jesus never mentioned in his Bible to just sit and do nothing. O whaora inga mai fixe fonu.
I was saved in the Au kan 70s. ko ngunga ka kan fix fulu, vam se fulu, iva se fulu. Those are the beliefs of people in those Kwa koe fo 70s. ia ku les ko kere. Many people are backsliding those days. Wa wa ngofo fa il pastor po fiai. And they sat in the past stop and they are hungry. Ya di foro ki ka mai les ka kai ku. It doesn't make sense. Ele bangia. Fa kanga o se mea makaukia. The Salvation is a most wonderful beautiful, thing. amazing thing is salvation. O se mea manaia le ni. When you receive Jesus, Whaotanga le atu o se mea manaia. you are blessed in all area of your life. E ke manguia I mea umolo wola. Ya, ele te kai me kan go ko melga. I have no time here Ale tonight to fa talk kanga about that. nga e kalia Yesu ke mo ku sioloma e ave ilunga kum mo le When you fa get kanga. saved, you go to the top of the mountain. E ke manguia I me uma. You bless in everything. Fa kanga ye le sa fe i Malaysia vai. Salvation, like to those people in those days, Vai lua se fulu, cold se fulu, fast fulu ka sanga fa la inga. 30s, 40s, O le mea la nga o la ile si la o la ia fa pega. many years they got saved and they are still in the same life. A sau fa mole mai. No change at all. E ia sau me fa mangongi so fa mangongi. Come pecking for Wa fa ro mai. things to Ah. leave. A wa va pe ke ngo fo pastor pe le sau mangongi e sau me fa mangongi. Don't be stupid. Okay, Father, Praise God. Amen. Amen. Fa kanga e ke manguia. You are a blessing. You get blessed. E ke foa ia ku I tangata. You give to people Ke and foa I serve. le atua. You give to God. Leo ka ko ka penga mo sikianga. We are right at the edge of the 10th time. Ya waka ko ile la kalaka la umar ku pulanga A mai le. lo a inga fa kanga. Oh, yes, bring your A mai lo family, fa ngau fa kanga. bring your children to God to the Fa mole salvation. mole kele fa ngau la fa la inga. E o se se. Many children of all the saved people are going Young- in the wrong pathway. Young people, come to the Lord. Tu pulanga la iti o mai. Surrender your life to Jesus Tu atu lo wola ile li. and go to school. Mai alu le aonga. Hello. Ko anga le aonga. Kwa ko kele aka mai ki sa mo area onga. Many Samoan children are roaming around, not Amen. going to school. Ale re ko kele re se wa nga lai kia. Many are here. Ba nga fo nga e lu fa no ko rua e ke lo wa. Now you get married and leave your Ala children. ko kele ro fa nga lo ko ka ki sa lo la ya Yesu. Sa lo la ya Yesu. Come to Sa mo Jesus. ngi lo la ya Yesu. Get saved. O ko kele e fa penga. Many people are like that. E ma nga ya Yesu. Jesus is good. Very Ke o nice. fo le o se o ka. Salvation is, Ya, I would have Great. been now. that's enough for us tonight. E vi e Yesu. Praise Praise God. God. Yeah. Naro kala mulmuli. A mulmuli le kanesia. This church, A penga lau au loku si kia. prepare us for the rapture. Be blameless, without spot. Lei se ila, Without lei se pon, Le lei se tua manunu. o watu lau upu i lau whanau. Mato lo ina wa mato iai le vai taimi le ta pena mo si tianga. A mai se le fai koi ponga ma te mai mamoi. A mo mole whau mai mato nei taitai. Ta pena le kalesia. Le fai ngofia ta pena se kalesia. E le eise maanunumi le se ila. E le fai ngofia. Au mato stalo i lau whaunga. Nganga pa ia. A wa o mai taitai mai. Aftai mo le e fiafi. Mātou loa o le taulanga le te whātali mai. Ia ofo atu se kālesia e pa ia ma le pōnā. Ia vi ia o le mātou tū e le swafa Jesu Kiriso. Amen. Amen. Tu fatasi o atu e pa TV ai le tu. Leo mon moli atu le upo le tu. O te olang sili I le atua o lana e kalesia po I tātou ria. Whaafonga ina ia talia le taulanga I le atua. Ia le pōnā, ia le pispisia. Ia whaapena tau le ria le taulanga le ia te ia.
Le fai fu lana le role upo le tua. Au taso ia mal tato tamate tai. Au fai ona tau tutu mai moto wainga. O leo mol moli atu le upo. E amata mai ainga. Amanuia ainga. Manuia le kalisi. Tau te fiu e tau mawhai ia le kalesia e amata mai i le hainga. I le amata i le atua le kalesia i le amatanga na i amata i le hainga. Wala fo tato whainga taulanga wa umata ben si le sila le atua i le loto o le tamama le tina. O le tupulanga o lo anga i mai e whaue tātou o mātua le tamina nei. And tonight as we stand and we feel the presence and the cry of the Holy Spirit to gather our families. Make this unit strong again. United once again in love, peace, and joy of the Holy Ghost, so that we will present ourselves as a living sacrifice unto God, pleasing unto Him. Lewa inel tato teita, tato tama fo ile. O yolo yai, le authority, e mawhai ona tatalo mo I tātou. Whaamatu o mai whaamanuianga. Awa a inga ia e whauina e kalesia. Sa ungani fo ina le tula. E lenga teina e mawhai ai. Ona tātou foi. O tātou o. Ma se whaalumanga le lei mai a tei. E lenga ta whinga taulanga. A leola, o toi ofo ina tu ia teia. E whaim tātou tutula. A ma whai ona tau tū mai malau whanau. Tū mai a malau whanau, malau tau lua, tātou whinga luenga. Le wai whanongolongo le loto le tātou tamā. Whanongolongo le loto le tātou teitai. Toi whau a inga ia manuia. Toi whau a inga ia malosi. Toi whawai a inga I le papa mautu o ke riso lea. A whiangia I le nganga o le atua le nea fiafi. A ngalue atu le atua I lo loto. Ia ngoto unga le upu o fola fola le tuas. Le wai whafonga o whalongo. Wa iai le ka le sia no ese I ona taimi mo naso mulmuli. Le to yese tato amanoa. Pe ato I liliu le atua I lona no. O umwa tato. Pe te ane. Le iele tato wa vanoa. A mwhai le tui fo I lo wainga. Le iei fo I lau whanau. Tua oe masia tu lau whanau ia teia. Tua oe mai tu le wā oe malu wainga. A suina lau le ne pese. A o whiangia I lo nganga I le mene. Ta talo I wha oe le melo ia. Tu I fo lau whanau, tu I fo lau wainga. Mai whaleo ia te esa mana ongolo I lo noti. O le matangi, o tu maunga. E mamalu leo le atua. A whiangia ia le lo na nganga le mene. Thank you, Father. We give you praise. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
tele sau patia teia. Hallelujah, hallelujah. Ele ai, ele ai, ele ai, ele ai, ele ai. Se tasi tu samala wofio. O matau whalongongo. Le loto lo o una lo matau tua sia matau tamate ta. E tui nā tui matau o lau e kālesia. Nei ele pōnā, ele manumi lo matau atua. A wale tauranga sili le lo matau matai. A matau tu whatasi le nei tuas. Matau te ofoi nā toi o matau ainga o whanau. Ina e whai alo whingalo lo matau matai. A wā oele lo matau atua o matau whai ia le tauranga. A wā lo whingalo. Ia ola le tangata ia te ai. O le matau talo. Whamanui e sia matau tamate tai. Angale leilo matau e la ua. Tau mapalolo e le ngatele o le whanau. A te te ia le matau ngalo e ngale nei malo matau atua. Le whaunga ma le mana o le whalinga ma le poto mai a te ai. Ina ia whatau tai e lau ngaluanga. Ina ia tu mau lava lo matau li. Ia na o e lava o na o e lava lo matau atua. E mamalo lava. Ia te ia o e le atua lea. E mamalo E moli moli atua e le taulanga. lava. O le taulanga o la ia moli moli o le upu. Nei, ia whatatala I titi pia. Mai am whaina tu I lunga le. Ok? Pei o mene I o le tatu ngaruenga. E ale in tatu whaitaulanga. Ia. Ina e whaia mo le atua. E te rei whaia mo ses. Rau ataulanga whai mo le atua. Pe ona whai ati na eina tātou peis. Tātou lotu to a luas fulu tau sang. Ia, ai whawhitai le atua lau tau whoa. Nei a mea umau o. Whai ona o tātou tū whātasi. Tātou tonu whātasi na mea na ave le atua I Apostle William. Ia, mai le lotu le nei mamau. Ia, nā lotu whawhitai ia o lefto atasi nei tau sanga o matu e fo I atu I Samoa. Ia, mawawa aipe le ngarue o le atua I mea uma. Whawhitai tele mo le tātou whainga taulanga. Pe ano whai atu. E nei aso le whe au mai le atua. Ia, o le se taulanga e pa ia mali e sisila mai le atua. Ta tia ia tupe. A o ro sisila le atua I tātou loto. Ia, a me siala pe ona o lo tātou ia I alpiliota nei o. Nei mea uma e whai tu. Mo se tiang. O lo kako ka penga mo le. Ola e whaavau ma le. Mo le whai peiponga le tamai mamoe. E mo le atua ile whaafitai tele, ma le anganga whiwhia, ma le anganga whaafitai, ia, peo sisiratu. Prayer House na, ia, o lo o te talo I mo le Kalesia, Worship Center Worldwide. Hoas wharei uma tausanga atoa, o lo o wa I eisa kupu e whailako all night prayer, I le Prayer House. Every Friday, talunga ko SMA conference. Ia, a wai uma ia sa kupu,
they pray from 10 to 6 in the morning. And it's amazing what God is doing. Fear tangat. Fear look forward sa kup. Yementoria sa kup mali masfut sa kup po samo. Yo tofu mai sa kup man la hotel. Eu talo all night. Ya. Ole ngang faftai ha fo ile tu te lope stay mo nei o lewa pe so official la mai malanga mai ale commit ya to see the fale nei lower sound near air conditioned room to what for ya fia moi o fale la mai te talo e te moi e talo e le fa pete la tu e moi la le a pe nei o te mo fia e tong ta ko le hotel e le e te moi mai so te talo ne vola fa mo face fan fale ia te atu e tau mawhai, ma whai se ti, ma whatsa mola. A lunga i mene whai tatu, ma tatu ra amata na whai le mission school, amata na piot le mission school. Ia, peo na uto whafonga i lawa senti Afrika le tatu team. The last team lenga ave senti missionary ko fiku. There's quite a big need for missionary. Wa ken lea missionary i mga umia. Not only Tonole Worship Center, yeah. Au isfoia tunu i Afrika lesa au ia missionar. Yeah. Ta ko fangua le sfur eka le mele il fale le ta ole APC, il fale le to te va yetwai. Yeah. That's the 10-acre land. Fa mo fa yelta to conference center, yeah, ma nisame mo le atina. Ro ye mo TV o. Yeah. Pe o mea nei lea alu e whainga tauranga nei. Ia o mea o le ngaruenga lea tua. Ia, aso solo i titiak, lea koe ke kia au. Ia, tonu ngan whan. O le si mea whia, o le TV na, le si mea. Ia, o waftai whai lea tua i le Mother Church, pe o le lotu le pia, te le a fo i le ngaruenga na yuso lo fai dala tu nei ma baba ai pe o la tu le e o fai ngaruenga e o te mea ma ia ma o e baba ai lo toa mol vao ma me fa pena ia o i le ma te no fai o le fale le fale lau niu tolu e kal te le o fadua lea ia sa fau fale lea ma te le i watu ia le la ma te teibil nei ya pe o nai yata na ya ono lo to fainga taulanga ma lo to foa ya vi ia le tua mais patpate vi ai le tua ya pe ya no faiat le ia se foa i fua i le tua e ya swatu lo spuni ya e asu mai suo le tua ya toi wa yo tan ton wa u ya na me o te lo ya imsala i wa uman fai umani to mana onga fo le wa pe o le sia le me me uma le kalesia ya o le fasane ai fo i meta o Boxburg i Johannesburg le nga mako o ma le ulima sepi ya bala mai vina mo ma ke o ai fale le pe mfenka ko fa taua fale le nga faul tasiva torvalo le lotu por no way church tasiva van ai ma le fale e fiku poco moe rango fo ngai missionale sfulvalo ko sfulvalo ka ko missionale le yo il meno ya a property for your look ya o ka ko me ngai support and we support our missionaries every month senta kwai e kako kanisia ia ma sen fo i lotu intia e i lotu le intia la o lo sport pe kako i masina uma ia pe o tato fainga tau langa nei ia ele faina na e watu te missionary ala la tu lo tala e fainga luenga le tua ia vi ia le tua fa manguia fo le tua ia te oe mo lo ainga
Ai ka mai ki miso ngale ngai le ileva ngengo. Ya au fia ala tau ma ngā lua pēr, sunga ya Matthew, ma whaltua ya Rachel. Ya, whaina e tūlai mai, nela ofo tato taulanga i le tua. Mātou tamai. A Yesu Keriso lo wanu pene. Le Mesia tupo ma le li o li. Mai se ne tua le anganga pa ia. Na lo tu tai o lau marenga man mātou porpotonga uma. Mātou sapai atu le taulanga lau whanau. O lato loto nei, lato whaia ma le loto fia. Wa lato whaia ma le loto ato. Ma le loto atu i ato oi. Molmore ia whapa ia le nei tauranga. That our offering is acceptable, sanctified by your Holy Spirit. Ia whai ma taulanga pa ia mamali. A wale ati na e ino lo malo. Ma pa ia le nei taulanga wha molmore. Talia le mato taulanga wha molmore. Au mato tui natu I lumo le whoa le lofa tunoa. E ala I le swafa o Yesu Keriso. And this is our clap offering to you. That the name of Jesus be exalted forever. Meana e foai mai, o matoto e foai atu I ate oi. Ia vi I ai oi lo matoto. Whaafitai, lau foai ia lau whanau. Lea whai o matoto e foai atu I ate oi. Whaafitai taulanga na whai a Keriso. Ya famolmoni o le talo le na fai ko kulano e wo umana watu le upumo o e molo wainga mana ongo lo loto na fai el taulanga nei tasil le taulanga na fai uma ya mato mea mato ainga mea le kalesia pa foa I le tua au fai fo molo mana onga I le tua pe al kana le tua fai apelamo, fai kui apelamo. A whena uloa. O le amwhana uso uatari. A whai kule tua, a lai nwe whai mesa tau langa. A e kitiro iei. Le ai sisi e fua I fua I le tua. A e whai alau fua I, ko fua I fua ngei o oi malau wainga. Ka penga mai al ko wainga. Na oi malau whanga. Ro ro ma fanga va per ka ko fo ngai au ka ko mana o ngai fai ia okay au te lo le sta to pusa por la sama sen fai ai o lo sila le tu el mana o ngolo loto le fala la tu ya te oi fai la tala ile tu ma ko mengi lo fanga ai no pisingisi lo health la semea va venga you want a miracle fai o ma fatu tu o le kalesia no ministry. To se mea, a onga. O lo kwak pele av noa ya toe. Trust that o le tua. Ese le wha maongi o le tua nei. Whai ngā taulanga me o whai le tua. O mai le kadesia ne mao.
tala le tua. E ala mai o staulanga. Ai a whamanguia mai le tua. E re ngofo I le roku. Whai whapele tua, you and your household. E alu ngai oilo waingi. Le ala whaitalo, okay? Le ala whaitalo. Le tua, o e whafonga I mana onga o lau whanau. Pe iana e whetalai Yesu. O le foai na te maua. The key to receive is giving. O la ko foai ono o lau swafa. Matou te talo foi, leo e whafonga I mana onga o lau whanau. Le se me whainta I ate oe. Oe o le tua whai wawenga. O te talo le tua ia e whamanuia I o tangata. O ia inga ma whanau. Businessi mangaluenga o a onga. Ministry o e kalesia. Lato soifua maloloina. Le ase mana onga lilo I o lato loto. Le atua ia e whawheira. Lumo le nufo le alofa tunua o matou tutua I nei. I le swafo Yesu Keriso. Ia e whamanuia I o tangata. And I speak blessing over them, the blessing of Abraham. I speak increase and multiplication, that they will extend their boundaries, extend their tents, lengthen their cords, in the name of Jesus, that you bless them, that you increase the anointing upon their lives, wisdom and revelation. Amaguia le tua I lau whanau. Au auna I latou le tua. Maria I o latou whale. Mea tōtino, mea whea mea ngā rurue ai, mea tā ngofi o lato lima, ia e whaamanuia. Aftai lea tua. Si o lima mai whai, I receive it. He said, Lord, I receive it. This is mine. This is mine. I receive it. Thank you, Lord. Awa ke maso salo I mea ngai, whai lea tua, whafkai lea tua lau kari mai. Thank you, Lord. Vi ia oilo matoli. Let's give him a hand of praise. That all the glory be unto you. In the wonderful name of Jesus. Yeah. Oina lela sau kai ka ko kaulanga siva I le tua. Ka ko si siva no lai le tua. Yeah. Yeah. Oi le koke. O ave. Yeah, do ave. Oli leli. Ya sauni lela tatu. Ya ise me o ie mai. O yengi koenga o ya se mete fialafo, ya lea va no lugar ka se. Oli. Is that okay? Ya. Ya lunga la. Lo pesenga. Ya sa tatu tapua. Sauni. Ya sauni chado. Oli. Come on. Oli amabibi. Pesse. Ele é lava, come on. Pasanga silêncio. Oli. Come on, pasanga aí. Oli, ele ali. Alô. Oli, amabibi. E fama oli, ora na lofa, tu no awas. Papaleina ole mamalu. Sema fia. Watalia ile tua utaulanga. Papaleina ole mamalu. Manole pa. Tamo tapau. Oh, Ben, come on team. Tato ola fia. Fale mano fia ele ali. Come on team. Tato ola. Talu ayoia. Le pese ai ma. Papala tupu. Come on.
oli. Yes. Vese le oli. Vese te mai tali le oli. Oli. Ja lea. Eke oli mai. Alu, eke oli ama saunu mai. Oli. Come on. Oli. Alua, oli. Malossi. Yes. Siva. Wafilemu lele yolo wala. Ole afima mai pupula ole silia tu yolela. Massiva,
You deserve all the glory. One more time. One more. Sound the seal vinga. Au alava nei a te mātou. Ia, pale oe nao, oe lava le atua, le tamā, le alo, le anganga pa ia. Whatau wape i mātou. Au auna le aunga. O sa saa maufu atu. Tau tua mau auna i lau whiau ma launga. Matu pati pati lea le atua. Ma le ta ele o mātou loto. Ua malie e ona o oe. Manuia se mātou tamā pistolo maltina. Me se foi leuli. Loi malkomiti. Pa ia o lau whaingaru. Pui pui leanga i atu ia inga le neipo. Fiufi mātou uma le totol ta mai mamoi. I lau suafa Yesu alanga le whanau le atua. Amen. Langi, mulmunin falfolanga. Tai awa mole tatou. Asa muli mo le fiafi muli le fitu. Oi hallelujah worship center. Foi el tatou whamawanga ma le komiti. Alela tatou ngaro lue vai worship center. O le leanga i oisi worship center. Heu maa o latou ele ki al tapena ino o tatou whai. A taro whale si lesi. Tau te ngaro lue whatasi uma. Tapena ino o tatou whale. Tasi a tatou o le worship center. Ngaro lue whatasi uma tapena ino le nei malu. Ia si o lau whainga luenga lana le ia il fufuanga o le nei a fiafi. Ia mal whaaloalo tatou stete lau o iei tatou saum. Ia o mātou whamolmole whawhia. Se uopele o whawhia ma tatou stete. Se whamuri mai a i se watutou ta iawhele whai tatou tina. A sunga a sepi ia o sunga a senga ma lato a uso. Ia o mai il mele ia sunga a sepi. Ia lea la tufa tutou ta ilu afi. A waltina nea fiafi o sunga a o aile siva. Tuilangi o
Christchurch, ia lawa yo ia tuilangi ma latou zone 4. Ia matou le luma lava i. Ia la fia ngai mangele ma tatou committee tatou zone tasi. Apa ma se pati. Well done team. Woo. Doing well. Ia kau koko pese ver kau sang fo. 1 2 3. Forever and ever. Amen. We love you. I'm going to